Sang Inggih ne mangkin ngelantur titiang ngatur ning ayang kadi koentenan wira caritane ri sampune panyake nyusup alase aturan titiang dan sido punika ngeniang kadi linggih hido sang Ramadewa ne mangkin raris kadi panyake tangkil ring hido sang Prabu Dasarata. Inggih rikala punika watek para panyak yada para wadwanida pemekas ida sang Ramadewa nguningayang koentenane ring puri Inik sang Rama sedaging ngatur para panyake pemekas ring linggih ida sang Prabu Dasarata ne kauningang koentenan linggih putranidane pemekas sang Ramadewa Ngaderika raris para panyake nguningang ring linggih ida sang Prabu kadi putranidane ical derika ring tengahe ngalas rikalaning kekemit waduking para panyake
Inggih rikala punika raris saturang titiang sangkane ngatur para panyake nguningang kadiputerani dene punika ical ring tengah alas rikala punika raris mawa kadi ungsek kayon idone pemekas linggih ida Sang Prabu Dasarata banget nyesel mari kayun raris kadilingih ida Sang Nadari kalaning punika raris ida nyesel ing pikayun duaning separi lampahe saniriyin keelingang antuk linggih ida Sang Prabu wastu yede rari selino sangkaning mikayunin kewentenan puterane sangkaning mekayunin kewentenan inike saniriyen mewastu kadilinggih ida Sang Prabu nyakit kayun kadida ngemasin raris lino kadimangkin sedaging puri inggih rikalaning punika raris aturang titiang ringiradu para pamiarsa sinareng sami risampune kandi mangkin linggih ida Sang Prabu Lina irika raris mebiyayuhan kandi kewentenan panyake ring puri antuk ya dosa kadilingih ida Sang Nada punika ngemasin seda punika panyake rasa sirep rikala punika rari segalis kedap dabang nah dari keraris risampune ini kekadiasa punika wadeking wadwanida para patih yada para panyake maka sami medab-daban raris mangdene sida punika upakara yada upacarane kemargihan apa
cara inggih sani adorang ditiang iwau upacara pengabenan punika raris kekingkinan ring para panyake mangda sida punika panyake ngaturang bakti satmaka angin sedana punika makya sami manut polahi inggih wingian upacarane sani kegelarang dari kering puri manglene sida punika manut ring upacara sang rumaga nada kadilinggih ida sang rung angawrat dari kering ayodya upacara inggih nimangkin ri sampune puput kedab-dabang yate sampun puput upacarane punika kegelarang pemekas upacara pelebon yate manut kadi linggih ide sang rumaga nata nimangkin sampun teh puput nimangkin aturang titiang ngelancur bisikan sang beraca nah dari keraris ring puri ni mangkin mokinkin pacang ngemadegang kadilinggih ide sang barata mangdene sida punika ngentosen linggih ide sang parabu dasarata iri kering puri ayodya